u vojsku. Po okončanju rata u tadašnjoj Jugoslaviji zavođen je socijalizam sovjetskog tipa pod geslom eksproprijacije eksproprijatora i uspostavljanja diktature proletarijata. Alija Izetbegović, tada već 20-godišnjak, prišao je grupi vršnjaka čiji su pripadnici, odgajani u građanskim porodicama na zasadima islamske etike, naivno deklarirali svoje protivljenje nasilnoj ateizaciji društva. Htjeli su izboriti pravo na vjersko-prosvjetno djelovanje, no pošto su se krajnje nesmotreno proglasili organizacijom, i to pod opasnim imenom Mladi muslimani, režim ih je označio kao narodne neprijatelje prvog reda. Mnogi od ovih mladića na pravdi Boga dopali su strogog zatvora, ukupno više od 1000 godina, a nad 17 njih izvršena je i smrtna kazna. U jednom od prvih procesa protiv mladih muslimana, Alija Izetbegović je osuđen na 3 godine strogog zatvora. Kaznu je odslužio do posljednjeg dana. Prononsiran kao tobožnji neprijatelj ustavno-pravnog poretka, stavljen je pod stalnu prismotru političke policije. 4-godišnji studij prava završio je za samo 2 godine i zaposlio se kao pravni savjetnik u projektantsko-građevinskoj firmi. U martu 1983. ponovo je uhapšen. U ovoj od režima pomno koreografiranoj sudskoj farsi, Alija Izetbegović je stavljen na čelo liste od 12 intelektualaca optuženih za navodni muslimanski nacionalizam. Glavna inkriminacija protiv njega bio je neobjavljeni tekst pod naslovom Islamska deklaracija. Taj rad od nekih 50-ak stranica po svome je značenju bio zapravo tek jedan politički ponešto zanesen esej. Osuđen je zbog toga na 14 godina zatvora. Odbio je brojna nagovaranja da piše molbu za pomilovanje, no predsjedništvo Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine ga je koncem 1988. vlastitom inicijativom oslobodilo daljnjeg izdržavanja kazne. Po nedokučivom logosu sudbine, tačno 2 godine nakon puštanja iz Fočanskog zatvora, Alija Izetbegović je bio pozvan na konstitutivnu sjednicu prvog demokratski izabranog predsjedništva Republike, gdje je položio zakletvu kao njegov predsjednik. Taj korijenit obrat u njegovoj biografiji, na koji vjerovatno ni sam nikada nije pomišljao, učvrstio ga je u uvjerenju da čovjek u bitnome ne određuje ni događanja u vlastitome životu, kamoli da usmjerava sudbinu univerzuma. To shvatanje je zapravo bio temelj njegove religioznosti. Bog upravlja istorijom, ne upravljaju ljudi istorijom. Velikim ruskim mudrac, onaj pisac, Tolstoj je napisao 2000 stranica svog romana da bi dokazao upravo u tezu koju sam sad rekao. Ne upravljaju ljudi istorijom. Naravno, time što Bog upravlja istorijom ne znači da mi sad trebamo da lijepo sjedimo kod kuće pa nek se stvari odvijaju kako hoće. Naprotiv, naređeno da u toj istoriji budemo aktivni ljudi, da se borimo držeći se nekih zakona, odredaba, obaveza i prema tome mi treba da se borimo šta će na koncu ispasti. Mi to ne znamo i uvijek istorija u stvari i jest priča o događanju nepredvidljivih stvari. Od prvih pluralističkih izbora 18. novembra 1990. godine, na kojima je njegova stranka Demokratske akcije postala najveća politička partija u Bosni i Hercegovini, a on predsjednik predsjedništva i neosporni lider bošnjačkog naroda, Alija Izetbegović je bio suočen sa projektiranom destrukcijom države i društva. On je državničku funkciju koju su mu birači povjerili zamišljao kao alat za poboljšanje života ljudi. No neke su snage odlučile silom oružja srbizirati ovu zemlju i staviti je pod čizmu Beograda. Mjesto da radimo jedan posao od kog se živi, mjesto da rješavamo pitanje tvornica, pitanje pomoći s polja, pitanje privrede, položaja radnika, penzionera, prosvjetnih radnika,
Oni su nam nametli jednu golu borbu za opstanak. Jer je svaki dan, iz dana u dan, Bosna i Hercegovina, kao što znate, bila pod pitanjem. Čas je prave karte koje kakve dijele je tajno i javno. Zameću koje kakve kavge koje bi trebalo da se prenesu ovamo, koje bi trebalo da ovdje zapale požar i koje bi onda silama haosa i nereda mogle poslužiti da ostvare svoje planove. Za to vrijeme na evropskom i svjetskom planu odvijali su se historijski procesi. Sovjetski savez nije mogao izdržati ekonomsku cijenu trke u naoružavanju koju mu je nametnula američka administracija tadašnjeg predsjednika Ronalda Reagana. Rušenje Berlinskog zida u novembru 1989. godine bio je simboličan povijesni događaj kojim je okončana era realnog socijalizma u Europi. SSSR se raspao, a Varšavski pakt se ugasio. Jugoslavija je u to vrijeme bila razapeta naraslim društvenim i ekonomskim protivrječnostima. Slovenci, Hrvati i osjetna većina bosansko-hercegovačkih građana zalagali su se za demokratiziranje odnosa u Jugoslavenskoj federaciji, dok je rukovodstvo iz Beograda, zarobljeno fikcijom takozvane Velike Srbije, bilo riješeno da zajedničku državu redizajnira po šnitu srpstva i pravoslavlja. U tim dugotrajnim sporenjima sve jugoslavenske strukture bile su dovedene u stanje paralize. Jedino je armija ostala formalno funkcionalna, a njen potpuno srbizirani komandni kadar stavio se u službu ostvarenja preživjelih kleronacionalističkih ciljeva srpstva. Bila je to još jedna kontradiktornost tadašnje jugoslavenske situacije. Zemlja se decentralizirala, a njena vojska se unitarizirala. Val demokratizacije, koji je snažno zapljuskivao istočnoevropske horizonte, skrenut je ukrivo u Srbiji, Crnoj Gori, dijelovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Politička kultura demokracije očito nije uspijevala na tlu gdje je jednopartijska vladavina desetljećima jačala svoje korijenje. Jugoslavenski društveni prostor bio je zajažen primitivnim nacionalizmom i pseudoreligioznošću. Nacionalističko vođstvo Beograda spremalo se za osvajački rat. S homogeniziranim narodom iza sebe, sa crkvom i akademijom nauka kao inspiratorima i akterima projekta nasilnog pretvaranja Jugoslavije u takozvanu Veliku Srbiju, Slobodan Milošević je naložio armijskom vrhu da reorganizira komandni lanac u još uvijek zajedničkoj vojsci. Slijedom te zamisli ukinuta je Sarajevska vojna oblast, a sve jedinice u Bosni i Hercegovini stavljene su pod komandu Beograda, čija se zapovjedna nadležnost protegla čak do desne obale rijeke Une. JNA je zaplijenila oružje teritorijalne odbrane u svim republikama, osim u Srbiji, Crnoj Gori i na područjima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je u većim koncentracijama živjelo srpsko stanovništvo. Bilo je očevidno da je ta reorganizacija vojnog sektora osmišljena kao operativna priprema za okupaciju Bosne i Hercegovine i dijelova Hrvatske, koji su trebali biti obuhvaćeni granicama fantomske srpske države. Američka književnica Susan Sontag zapisala je da je u Sarajevu počeo i završio 20. vijek, preciziravši da je počeo atentatom u Sarajevu, a završio atentatom na Sarajevo. Agresija na Bosnu i Hercegovinu bila je masivna po razmjerama, a nepojmljivo brutalna po izvedbi. Cilj napadača bio je dvojak: osvajanje teritorije i iskorjenjivanje nesrpskog stanovništva. Početkom aprila 1992. Bosna je bila zemlja s najgušćom koncentracijom oružja na planeti.
Napadala su je 4 kompletna armijska korpusa, paramilitarne formacije SDS-a i četnički odredi iz Srbije i Crne Gore. Ta opaka armada raspolagala je sa blizu 1000 tenkova, nekoliko stotina oklopnih transportera, 3500 artiljerijskih cijevi te neiscrpnim stokovima pješadijskog naoružanja i municije. Bolesno vođstvo agresora psihološki je pripremilo svoju soldatesku za zločine kakve ova zemlja nije upamtila u 1000 godina svoje povijesti. Međutim, zlo koje se sručilo na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine nadvisio je otpor njenih patriota. Alija Izetbegović je bez sumnje bio stožerna ličnost okupljanja i organiziranja slobodarskih i odbrambenih energija naroda. Nemjerljiv je njegov doprinos čudu bosanskog otpora, kako je metaforički nazvao odbrambeno-oslobodilački napor bosanskih patriota. 2 svoje najvrijednije odlike, više nego i jednom pojedincu, Armija Bosne i Hercegovine zahvaljuje upravo Aliji Izetbegoviću. To je njeno odbacivanje zločina kao ratnog cilja, te njeno istrajavanje na multikulturalnosti. Ova vojska je s početka bila višenacionalna, sa znatnim učešćem pripadnika srpskog i hrvatskog naroda. No sama logika rata, koji od svakog pojedinca traži najveća fizička naprezanja i stalno suočavanje sa prijetnjom vlastite smrti, dovela je do osipanja njenog sastava upravo po liniji nepripadanja bošnjačkom narodu. Mada je potkraj rata ostala pretežno bošnjačka po sastavu, Armija Bosne i Hercegovine se nastavila boriti za demokratsko, multinacionalno i multikonfesionalno društvo ravnopravnih građana. A iza tog njenog viteškog opredjeljenja stajao je Alija Izetbegović u punom svojstvu osobnog i državničkog autoriteta. Ovozemaljski život Alije Izetbegovića trajao je 78 godina i 62 dana, od 8. augusta 1925. do 19. oktobra 2003. godine. Što se više odmiče datum njegovog odlaska, ime Alije Izetbegovića sve se značajnije ocrtava u bosansko-hercegovačkoj povijesti. Brazda što ju je ovaj čovjek izdubio svojim životom, kazana stihom velikog pjesnika, 1000 ljeta duboka je. Drevna izreka kaže da istinski velikim ljudima nije potrebno podizati spomenike, jer njihovo djelo je spomenik po sebi. A lik Alije Izetbegovića, dostojan svakog poštovanja, i dalje živi u sjećanju savremenika, saradnika i saboraca iz najtežeg razdoblja povijesti ove zemlje. Meni je pokojni predsjednik Izetbegović bio vrlo dragocen sugovornik. Bili smo ljudi koji smo pripadali sasvim različitim svjetskim nazorima. On je bio duboko veran musliman, ja sam bio ateista i komunista. Gledali smo na te pojave društvene i procese svako sa svog ugla, sa svojom etikom, i na kraju smo utvrdili da zapravo nema tako velikih etičkih razlika u gledanjima na ono što treba čuvati. To je ljudsko dostojanstvo, to je demokratizam i to je pokušaj zbližiti naše narode, naše republike tadašnje i buduće države sa procesima koji su tada već karakterizirali savremenu Europu. Ali je bilo sasvim jasno da Milošević želi dijelove Bosne i Hercegovine, i to najveći dio Bosne i Hercegovine. Međutim, on nije imao snage, on nije imao vojsku
nije pod kontrolom imao policiju. I on je morao jako paziti da ne izazove jugoslavensku armiju prije nego što osposobi svoju obranu. Alija Izetbegović je djelovao kao državnik i kao političar u veoma složenim uvjetima. Treba se sjetiti da je to bilo vrijeme raspada Jugoslavije i treba se sjetiti zapravo da je bio svjestan posljedica raspada cjelovitosti jugoslovenske države za Bosnu i Hercegovinu i njegov narod. I ta procjena mu je bila potpuno ispravna, jer je nakon raspada Jugoslavije on zapravo bio suočen sa jednim monstruoznim projektom. Projekat se zapravo sastoji u tome da se Bosna i Hercegovina podijeli, a da se Bošnjaci primoraju da se opredijele da budu ili Srbi, ili Hrvati, ili da nestanu. Međutim, kada su se u Karađorđevu dogovorili Tuđman i Milošević da Hrvatska dobije dijelove Bosne i Hercegovine, drugim riječima da Hrvatska dobije one dijelove koji su bili u Banovini Hrvatskoj po dogovoru prije Drugog svjetskog rata, i da dobije još i Cazin, Kladušu i Bihać. Kako je Tuđman rekao, da mu je Milošević rekao da ti, Franja, uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, to je takozvana turska Hrvatska, to meni ne treba. I kada sam ja došao u Beograd, nakon ovog razgovora Miloševića i Tuđmana, došao sam na sjednicu predsjedništva i tu me dočekao Alija i Bogić Bogičević. I Bogić Bogičević kaže, znaš šta, znamo da nisi bio u Karađorđevu, ali slušaj, vjerojatno znaš nešto o čemu se razgovaralo u Karađorđevu. Alija kaže, je, Stipe, znaš šta, i mene zanima, jer sigurno se razgovaralo o stvarima koji se tiču i Bosne i Hercegovine. Ja kažem, znaš šta, dragi Alija, ne mogu ti reći o čemu su razgovarali jer ne znam točno, ali mogu ti reći što su pjevali. Kaže Alija, reci, i to je dobro. Rekao je, pjevali su, nemate više Alija. Drugim riječima, radilo se o razbijanju Bosne i Hercegovine. Njegova mudrost, za razliku od ostalih aktera rata, je bila u tome što je on čuvao legalnost institucija i znao je da se na njih treba stalno pozivati i uvijek je uza se držao nekako pri ruci političku opoziciju s kojom se više ili manje slagao, ali je uvijek držao uza se, čak i on jedini koji je vodio na pregovore političku opoziciju iz Bosne i Hercegovine sa sobom i želio je čuti njeno mišljenje i mogu reći, pošto sam ja bio u tim delegacijama, da smo mi imali prilike da utičemo na njegove odluke, drugi to nisu radili. Bilo je nezamislivo, recimo, da uz Miloševića i Tuđmana u to vrijeme bude neki Bošnjak ili Srbin kod Tuđmana ili, recimo, kod Miloševića neki Bošnjak ili neki Hrvat, i to da ima mogućnost da utiče na njihove odluke. Oni to nisu dozvoljavali. Recimo, kod Izetbegovića je bila druga situacija i on se nastojao konsultirati koliko je bilo moguće i sa onim koji su drugačije od njega mislili. Aliju Izetbegovića sam upoznao početkom 1992. godine, u vremenu kada je na Bosnu i Hercegovinu krenula agresija Miloševićevog režima. Iako smo pripadali različitim političkim opcijama, spojila nas je jedna zajednička ideja borbe protiv agresije, ideja borbe za cjelovitu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. I u tom kontekstu, kao predsjednik Skupštine, moram također reći da Izetbegović nijednu značajnu odluku nije donosio samostalno, već je to bilo na sjednicama predsjedništva, ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji su kasnije prolazile kroz parlamentarnu proceduru. To su bila zaista teška vremena, ali ja sam ponosan što sam učesnik tih vremena i što sam i poznavao Izetbegovića i sve patriote koji su na liniji platforme predsjedništva 1992. godine, koja je donešena pod njegovim vodstvom, ustrajavali na principima odbrane
Bosne i Hercegovine? Ja mogu reći i jednu anegdotu gdje je pokazao svoju širokogrudnost upravo Alija Izetbegović. Kad sam ja došao u predsjedništvo za potpredsjednika predsjedništva, moja procjena bila da ćemo imati tamo rat za jedan glas. Jer da je Milošević dobio glas Bosne i Hercegovine, on bi imao većinu od jednog glasa u predsjedništvu i on bi putem vojnog vrha mogao rješavati sve tadašnje probleme u Jugoslaviji vojnim načinom. Drugim riječima, vojska bi se umiješala i izvršila plan Slobodana Miloševića. A to je stvaranje velike Srbije. Zato sam ja Aliji rekao, slušaj Alija, ja ti nikog ne poznam od ovih, ali imam informacije na koji način će predstavnik Makedonije glasati, na koji način će predstavnik Slovenije, predstavnik Hrvatske, to sam ja, ali je važno i kako će glasati predstavnik Bosne i Hercegovine, jer onda imamo 4 glasa i onda ne može Milošević nametnuti svoju volju. Ja kažem, ja ne poznam Bogića Bogićevića, ja sam samo marginalno saznao nešto o njemu. Šta ti kažeš? On kaže ovako, ja sam upoznao Bogića Bogićevića, on je mlad čovjek, ali je principijelan. On će se držati principa pod svaku cijenu. I više vjerujem Bogiću Bogićeviću, Srbinu iz Bosne i Hercegovine, nego mnogim tvojim Hrvatima i mojim Bošnjacima. Brojne susrete sam imao tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu sa predsjednikom predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodinom Alijom Izetbegovićem. I to u najtežim trenucima po državu Bosnu i Hercegovinu i po Sarajevo, kada je tisuće muslimanskih spomenika, mezaristana, zatim džamija i drugih objekata vjerskih bilo rušeno, kada je ratna kavalkada srbočetničke agresije de facto uništavala sve ono što je duhovni život Bošnjaka, u toj situaciji on je tada okupio komandante svih jedinica koje su štitile Sarajevo i dao naredbu da svaki od njih odvoji jedan dio svojih vojnika da se čuvaju svi vjerski objekti u Sarajevu. Dakle, da se čuvaju objekti pravoslavaca, katolika, židova, da se čuva ono što je de facto supstancija Bosne i Hercegovine. U prvim godinama rata na tlu Bosne i Hercegovine 1992. i 1993. veoma rano se iskristalisala potreba da se naglasi različitost korpusa takozvanih bosanskih Srba u političkom smislu. Politička diferencijacija u krilu tog korpusa je bila izrazita i postoje izuzetno velik broj ljudi, naročito intelektualaca, koji nisu nikad pristali ni pristajali na politiku segregacionizma i secesionizma koju je vodila SDS-ovska oligarhija. Ti su Srbi na raznorazne načine se okupljali i pokušavali da njihov glas dopre što dalje u javnosti i u svijetu. U tom okviru je nastalo i takozvano Srpsko konsultaciono vijeće. I ja sam bio izabran za predsjednika toga vijeća. Naravno je da se u okviru djelovanja toga vijeća vrlo rano pojavila potreba da se susretnemo sa nosiocima odgovornih funkcija u državi i gradu. Tako smo tražili da vidimo predsjednika Izetbegovića i on nam je izlazio u susret skladno svojim mogućnostima i svim ograničenjima koje je imao kao šef države i sve ostalo što je radio. I prije rata, i u toku rata i poslije rata imao sam mnogo susreta sa
predsjednikom Alijom Izetbegovićem i svi oni zajednički imaju jedan atribut, a to je da je na mene ostavio utisak izuzetno smirenog i razumnog čovjeka. Međutim, najvažnije što ja mislim da treba kazati, to je pitanje sudbine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine koje je vezano za njegovu intervenciju. Ja tada nisam bio predsjednik, ali sam bio prisutan kada je guverner Sarajevskog kantona tada došao u akademiju da nam objasni da će akademiju na finansiranje preuzeti kanton Sarajevo, jer dolaze vremena kada državna vlada neće moći funkcionirati jer u njoj mora konsenzus da bude, a zna se šta je srpska strana mislila o zajedničkim institucijama i on je nama doslovno rekao da je gospodin Izetbegović prepoznao koliko je važna Akademija nauka i umjetnosti kao državni simbol i naravno kanton je preuzeo finansiranje akademije. Kako onda, tako i sada. To je ovako bio jedan dalekovidan potez i ja sada kad sam predsjednik akademije, i to već 9 godina, imam dovoljno iskustva da kažem da nije taj potez tada učinjen, danas mi ne bismo imali Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sjećam se i to me posebno dojmilo da tokom dejtonskih mirovnih pregovora u samom finišu tih razgovora, kada se razgovaralo o teritorijalnom razgraničenju unutar Bosne i Hercegovine, ja moram reći da američka diplomacija nije dozvoljavala nikakve razgovore izvan konteksta dva entiteta, da sam dao jednu dobronamjernu sugestiju da bi bilo dobro da što više bošnjačkih sela i gradova, odnosno sela i gradova gdje je većinsko bošnjačko stanovništvo ostane u Republici Srpskoj i obratno, da na prostoru federacije bude što više sela i gradova sa većinskim srpskim stanovništvom, da bi se na taj način Bosna i Hercegovina prije integrisala. Izetbegović me samo pogledao i rekao: Miro, ja sam star čovjek i ovo što ti govoriš je u redu, ali ja hoću za svog života da učinim za svoj narod što mislim da je u ovom trenutku najbolje, a nakon ovog nepravednog Dejtonskog mirovnog sporazuma, eto vas mlađi, na vama je da to ispravljate i da gradite Bosnu i Hercegovinu onako kakva je u našim glavama. Ta briga Izetbegovića za bošnjački narod me zaista fascinirala, jer sam shvatio da je on čovjek koji je osjećao odgovornost da njegov narod nakon ove agresije, nakon ovog rata bude sačuvan, a sa njim i država Bosna i Hercegovina. Mislim da treba da podvučem još jednu činjenicu, to je ta čovječna dimenzija pokojnog predsjednika Alije Izetbegovića. Ja sam čak u najtežim trenucima i u izazovima koji su bili pred Alijom Izetbegovićem vidio u njemu jedno čvrstu, ljudsko, ne političko ili ne samo političko, nego pre svega ljudsku uvjerenost da treba sačuvati Bosnu i Hercegovinu, da ima niz razloga i tu je upravo ona tačka u kojoj smo se mi složili i koja nas je povezala i u našem političkom životu. Ta njegova ljudska dimenzija imala je još jednu jako lepo ljudsku crtu, to je njegova odanost njegovoj porodici. I na kraju krajeva, mislim, sama činjenica što je posljednje godine života preživio u porodici svog sina, o tome govori. Nije, dakle, radi ono što bi mogao i što su to neki drugi političari, faktori ili, ako hoćete, akteri tih velikih presudnih zbivanja Jugoslavije uradili. Alija Izetbegović se doimao vrlo skromnim čovjekom. Zanimljivo da je živio, barem u tom periodu, nekim asketskim životom. Mi smo svi, recimo u predsjedništvu, jeli istu hranu. On nije dao da se pravi razlika od onog
što jedu u ratu članovi predsjedništva i ostali koji su zaposleni. Kada su to kuhari htjeli napraviti tu razliku, ja znam da je on žestoko reagirao, poslao jedno pismo svima nama članovima predsjedništva i upozorio one koji su nam tamo kuhali da se ne igraju s tim da mi svi moramo jesti isto. Mislim, to je jedna ovako mala sitnica, ali recimo koja pokazuje nešto o njegovom karakteru kao čovjeka. On se skromno i oblačio. Mi smo s njim imali probleme u delegacijama jer on nije htio da se obuče tako da se vidi da je on sada obukao neko novo odijelo, neku marku odijela i tako dalje. Sjećam se naših razgovora u Bonu kad smo bili, pa smo onda mi insistirali u delegaciji da promijeni mantil, onaj svoj koji je nosio, pa su mu donijeli 2-3 mantila navečer da on to probao. Jedan je odabrao, međutim, sutra dan svi smo bili zaprepašteni kad se sreo sa tadašnjim predsjednikom Njemačke, gospodinom Herzogom. On je opet bio u svom starom mantilu, a on je sve vratio nazad u prodavnicu, nije htio uzeti nijedan. Na kraju, sama činjenica da je htio da bude sahranjen na groblju sa svojim saborcima, mislim da govori o tome da je bio ne samo političar kome je sudbina dala da donose neke odluke koje su možda bile suviše velike za jednog ovakvog intelektualca i čovjeka koji nije bio ičan politike, ali koji je svoj posao i svoju odgovornost uradio na najbolji mogući ljudski način. Alija Izetbegović je bio čovjek široke kulture. Bio je obrazovan i bio je tolerantan. Želio je uvijek da se svako pitanje, otvoreno pitanje, rješava na jedan način dijaloga, kroz toleranciju, ali uvijek da se raspravlja na temelju argumenata i uvijek u prijateljskoj atmosferi. This is the story of Alija Izetbegović, a man of unshakable beliefs and steadfast character. This is also the historical portrayal of Bosnia and Herzegovina as it once existed, the story of its defense and awakening of one nation in its perception of freedom and historical confirmation of validity of its commitment to harmonious and dignified coexistence of all of its people, despite their nationalities, religions and political affiliations. Alija Izetbegović lived his entire life in turbulent times, marked by epochal social upheavals. Just as he came of age, the flames of war had already fully spread throughout Bosnia and Herzegovina. Being old enough to get drafted, he had to leave his home to avoid recruitment by the Ustasha army.
As the war came to an end, Yugoslavia set the stage for embracing Soviet-type socialism under the slogan "Expropriate the expropriator" and by establishing dictatorship of the proletariat. Alija Izetbegović, 20 at the time, joined a group of peers whose members were raised in urban families with foundations rooted in Islamic beliefs, naively declared their opposition to the forceful atheization of society. They wanted to win the right to religious educational activism, but since they inadvertently declared themselves an organization bearing the risky name of Young Muslims, the existing regime designated them as top national enemies. Many of those young men were unjustly sentenced to a total of over 1,000 years in rigorous prison terms, 17 of which have been executed with capital punishment. In one of the first trials against Young Muslims, Alija Izetbegović was sentenced to a 3-year prison term under harsh conditions. He served the entire sentence from the first to the last day. Declared as the alleged enemy to the constitutional legal order, he was put under continuous surveillance of the secret police, even after his release. He completed a 4-year law school program in only 2 years and got hired as a legal advisor in a construction company. In March of 1983, he was arrested for the second time. In this well-choreographed, court-orchestrated charade, Alija Izetbegović was listed as a prominent figure in a group of 12 intellectuals charged with the crime of alleged Muslim nationalism. The most incriminating item in a case against Izetbegović was an unpublished paper titled The Islamic Declaration. That 50-page paper, in terms of its significance, was nothing but an essay, somewhat politically flavored.